Mana in اسپینا علاقه به فکرم در تریتوری ریوا داخل میشد. کوههای ویما، کوههای وشان، اینجا سرحدی بین کوههای دهه اورمتان و ریواد است. با همین خاطر برادری عزیز به فکر میکنم می ارزد که از همین جا خیر خوش کنیم با مردم سربلند اورمتان باستانی و سلام علیکم میگویم با مردم ریواد شریف. امروز ما اومدیم به کوههای شما. ما علاقه وظیفه که در دوش داشتیم، وعده که داده بودیم ما اجرا کرده بودیم. گویا به قول ما به کوههای شما رفته بودیم به حسابی. اما باز برای چی به این جانب هم آمدم. باز یک مرتبه دیگر خواستم که از دهه شما نوار کنم، زیرا که از شما سخت منتدار هستم برای حرمت و احترام، برای قدردانی کردن شما از مهنت های ما. در توی ها می رویم، باور کنید همه وقت سخن از این کوه های شما سر می شود. بعدا یک چیزی هست که در یگان ساحه موفق شدن خیلی دشوار شدگی هست. حاضر در عین زمان شکر پروردگار همین یک اعضاهای کم و کوچکی که ما داریم برای خود موفقیت می شماریم، زیرا که ما از اون اعضاهای زیاد و بیشماری که نامرد هستند بیزار هستیم. کم باشد و مرد باشد، دوست باشد، در بری ما باشد، انا همینش برای ما کفایت کننده است. چی گفتنی است؟ ما یکمین نواری که از کوه ها سر کردیم از همین کوه های دهه ریواد بود. بسیار مردم دعاهای نیک دادند، بسیار مردم مناسبت های نیک کردند. در توی ها مناسبت مردم تماما دیگر شدگی است. بعدا یک حرمت و احترامی که میکنند نوابسته از اونه که گرچنده که من ریشه پیوند شدگی هستم با مردم دهه ریواد، نوابسته از این هم مرا بیگانه نمیشمارند. در قطار خود برادری، در قطار فرزندان خود فرزند میخوانند، حرمت میکنند، احترام میکنید. اصلا میخواستم به شما مراجعت کنم، میکنید. یک جهان تشکر. به همین خاطر خودم را باز وظیفه دار شماریدم که به این جانب هم به کوههای دهه، به کوههای جانب ویما هم آمده باشم. نتوانستم که این مسئولیت رو از خودم سبکدوش کنم. انا همین روز تقدیر و روزی و نصیب کرد. امروز 1 ایولی سال 2022 است. من عینی حال از کوههای دهه اورمتان برآمده ایستادم. راستی گپ سخت خسته و مانده هم شدم. نمیدانستم که اینقدر راه دور و دراز است و مشکل برا است. دیروز در کوههای وشکن بودم. پگاه باز میخوام از نوه برآمده کوههای یاوان عبور کرده فرایم. عموما مسئولیتم وزنین است. خسته شده ایستادم، اما خودم وظیفه دار میشمارم در نزد شما، چون نان و نمک داده ایستادید. زندگی ما، کار و رفتاری ما، پیشرفتی کاری ما همش وابسته است به شما. من منتدار هستم که در توی معرکه ها دعوت میکنید. نوابسته از اونه که از دیگر نوار برداران کمک نرخ ما قیمتتر است. با وجودی همین هم من میشنوم در گوشم میدرد که 1 سوم زیاد خوردم امید خورد گفته. این سخنها رو هر کس برای هر نفر نمیگوید. به همین خاطر آمدم به دهه شما برای قدردانی از همون قدردانی هایی که در توی ها میکنید. آمدم عموما رفتیم نوارای ما پیگیر باشید. برای باور ندارم که یگان ریودی ما رو نشناسد. تنها با اون تماشابینانی که از دیگر منطقه ها ما رو تماشا میکنند گفتنی هستم که امید نام دارم از وادی زرافشان. خودم رو راستی گپ از تمام دهه میشمارم، چون بیگانه نیستم. وطن خودم است، تاجیکستان عزیز خودم است، همه جا وطن است. اما زاده دهه دشت قاضی هستم. نان و نمک مردم وادی زرافشان میخورم. نوار بردار هستم، عکس بردار. در توی و معرکه ها خدمت میکنم. در عکس برداری ها و نوار برداری های جشن های نوروزی و خلقی مکتبی و توی های مردم نوار برداری میکنم. من همین یک اسپینه که نامدار است در تمام وادی زرافشان. در حقیقت من یک مرتبه آمده بودم، نماز شام آمده از پایان تماشا کرده رفته بودم، لیکن امروز به چشم سر میبینم که این ببینید یک دشت و دمن وسیع اسپینه نام دارد. مردمی انا همین دهه ریواد رو با خوشاک چاروا تامین میکند. سببی که مونده شدم، آدمی که میدونید گوشنه باشد در قدر نمیرد که بعد مونده شدگی در قدر دم گرفتگی میرد. تنها به همین خاطر نمیخورم در پیشاتون، برای که میدونم که پازمان شدگی استون یاد کردگی استون نه که اگر نه در اون کوی وشکن خوردگیم برین دیلاتون گم زنه دگر. برای همین نخورده نشان نمیتیم. من همین دیلکاتون گم زنه شد. من قیماق این ریواد این اسپینا
من اکوها در آوردن پیاله چای بود دوام تیموزی راه خود خود بریم ویما فرونده رفت انتظار شدن گرفتم مازه گریخ نکی یا گوی جوشی خوبه خودش خدا توری کنه مونده از شیپنگ کلام دست کنه نه مشکل گاوانه خدا خودش آسان کرده است نه شیپنگ کلام باری در داخل این خیلی شیپنگ به دستی ساخته نمیشه نه خودی هم منالیتی غصب کتی خدا خودش درست کرده موندگی چقورش بینه چقدر خیلی عجیب خیلی عجیب چی هست بتونه؟ الاپوچه این الاپوچه ارمیتن نه ها؟ سر کنه ها گوی بیگونه گراندونی میره نه؟ اسماعیل گذرم چند نشوام یک دو سه چیزهای جالب بود که من در اینجا دیدم میخوام بس همه شما رسانیده باشم آب کمچین بود است آب پرابلم بود است گویم از همون دوری نمیدونم 3-4 کیلومتر باشد 5 کیلومتر باشد با شیلنگچه آوردگی هستند در های پایان یک حوض هست حوضی ساخته صنعی چون نام داشته باشد با یک حوضی صنعی هست گاوها رو همونجا آب میدادن حتی که یکمی که گاوهای سر دادن گاوهایی که زایدگی هستند بچه دار هستند گویم از آب سیر شود از آبی تازه تر اگر همش یک بار سرت دیگه رفته دهان زده و پوچه زده لای میکنن که آب سیر شود گفته اول گاوهای زایدگی سر میداده رفته آب خوری کردن بچه ها بعد از آخر همه گاوهای سر دادن رفت بعد که این گاوه هم آب خورده که رفت با گوسولچه های سر میداده اون بچه های همون گاوه سر میداده منم خیلی بعد سحری ساعتای نمیدونم 5 گفتن 6 گفتن آب گاو سر میدادن آب گفتن در دهه ما آب تانکیس گاز در دهان آب شده موندگی گاو سر میدادن پایده می آوردن تا ساعت 10-11 همین خیلی با
دام گرفته ساعت 3 بردی من ساعت 3 شدگی سر دادم منم ساعت 10:30 11 اومده رسیدگی بودم گفتن که نو گاوای آوردیم شیشتیم چای کردم قایماق و جرغات اشکم سری زدیم گفتن که یک غنب خورف دام گیر بعد میری یک غنب کله موندیم خستیم ساعت قریب 3 ساعت 2 بود باز خوراک عبید آخو دادم یک جان تشکر من اصلا نمیخواد انسانایی که در کوهستان کردن چوبون هستند و مهر زحمت میکشن خیلی دوست میدارم راستیگه مهر محبتی به اندازه دارم نه از مهمونداری کردن گسیل کردن برکت یابتون اگر در پس اکرام رو ببینید یک جهان تشکر و همین مال و حال و قوتتون خداوند برکت بده بعد یک چیز دیگر برای خنده شده میگویم ما وقتی که کوههای ویشکان از کوههای ویشکان 5 روز برآمدگی بودیم پوچه ها که مزهش گریختگی کی بود در کوههای ویشکان با تپشکه برآمدگی بودم گنده نه نغز بود منه tak ku گنده نه نغز بود سبب این پوشیدنم همین بود که کراسوفکا پوچه‌های زدگی بود انا کو این سحری ماشین من دور میتام بسیار چیزام در دونی ماشین مونده است این سحری هم گفتم که برای احتیاط کراسوفکا میگرفتم در دونی سومکه یک کراسوفکی وزن بار کردگی ناسکی در یادم یکی گیرم انا کو پوشیدن نمیشد مجبور به همین تپشکا هم نوید ویمکتی فرامده رفتن در کار است خیلی عموما چی گفتنی هستم هر یک کسی که مهنت میکند زحمت میکشد در همین کوهستان ها مال میپوید گاو میپوید هر یک انسانی که زحمت و مهنت میکشد پروردگار برکه و ثمره مهنتش زیاده گرداند رفتیم اكو دوام میتیم با از اسپینا نمیدونم 600 700 گکتار گفتن همینجا زمین های کلخوز بوده است تراکتورها اومده میدوریدن بعد از تقریبا یک هفته 10 روز درو سر میشد میگن تراکتورها اومده میدورد بعد از تراکتورها دوریدن جایهایی که تراکتور دوریدن نمیتواند هر کسی که بخواد اومده دوریده و گرفته میفروید فقط راه اینها اول از جانب خودشون بوده است فرووردن نمیتونن حاضر همون سیل و سیل آب و آبگاه ها ویران کردگی است از جانب اورمیتان میفروند همین خیلی کرده مردم مهنت میکشند در تابستان هم در کوهستان ریوت زحمت میکشند بسیار خوب باور توی ماشین اینجا کجا پیدا شدگی همونجا تو همونجا تخمین فرامده میشد از نچیدن با آقای ایشان نعمت کجا بودگی هم وقتش وای من از دایره اوری همونجا ترور گذره خورو تگان که خوش نمایی میشه هم باغ ها نه و باغ نه باغای لخ کشیدگی خوشپنگ دو از سری همون دونگی بیام گفت فقط راه همین راه دیگه راه نه دیگه جو کج نشو بود اگر رو دایره فروی دیگر راه پیدا میشه باید دایره میری بعضا میشیده تو اسنا تاکسی دایره گشتن نمیتونی دو تابش کردی دایره مایدش کنم کوهستونی یا شخم دورین یا برو میکنی تو به خدا یه سنگتی اپوزنه تون بیدیم راست با گذار کوچکاتون کارش نه نه با اینو هست اوتام هست ها باگه اکاک ندگه نگاه کنده دوبا انا اونجا دیدی یا شپانگی سفید دیدم انا های دوی رفتگی دوبا بعد حاضر اگر بهار ختمی اون بره نومد دیگه حاضر کوچکا دونین جنگل چوب نمی نه کوچکان خوره یک کوچیک که خورفته است خا از دونی جنگل ها یمون نترس گو که ولی هم مال خیزوندن این قسم نمونده یک کاسه آخر جرقه دادن خوردیم دید مال خیزوندن میده کس هر بالا کردم مالشونه
قالیق کوه شده در همونجا اول او رو با تورمیتن خودتون مدونه چی خطر بودگیش اورمیتن بروندم کو یگلر همونم نوگی چلی منه بینه یا مول یا کوتا مول چه خوش رو فرم دست همونجا اما که ولی بای بودن پیشی فرمشون کبود بود که بولانگی دوستانه گفته بودن که با پایان نرو کم کم از بابای موندگی خاراکترهای یگروی هست در من به هر حال خواستم که آخر اگر من از بالا روم باز همون جایهایی که نوار گرفته بودم باز همون جایها رو نوار میگیرم و خلاص برای خاطر شما شده آب کلان است به حد کلان است هم پای افضال من خیلی ها ناقله است برای کوهگردی و همین خاطر و شخص بودن که نروی بابا کاری کرده به پایان فقط اگه خدا میگم که اما آدم تخمین کنن که من خانه خو فر اومدم و صحت سلامت رفته ایستادم خاطر نشوند این چوبونه که در اینجا بودن هم صحبت شدیم گفتن که اگر عذاب کشی یک بار ببر رفتن که راه هست گفتن دیدید یک شاخه بلند که از همون مول از خود همون بالا فر اومد مهنتی چوپانی حلال است نانی چوپانی حلال است از نان و نمک هایی که برای چوپان ها برای مالبان ها میدهید 100% راضی باشید که مهنتشون به حد سخت است دیدید یک بلندیچه‌ای که کمک بلندی دارد آدم خوشش نمیاد که یک مرتبه دیگر برایت باور کنید سخت زحمت و مهنت دارند در کوچه خواب میروند در دو طرفی مال خواب میروند باور کنید سخت زحمت میکشند من احسان میخونم به چوپان های حلال کار و مهنتی
кам нашаведон. Ман намедонам акнун камакак пӯшида нест ки камакак ҳисси тарс дар дили ман ҳаст ҳозир, аммо бо умеди оне ки ёри танҳо худо аст рафта истодам. намедонам чӯпон дилама пур кардан ки як гузар, агар гузар гуфта ҷои аз об мегузаштагӣ мегӯянд дар ин ҷойҳо, агар як гузара гузаштан тавони аз об намекашӣ, лекин агар натавонистӣ ҳамин як барама рафтан гир дигар илоҷ надорӣ. рафта истодам акнун намедонам кани бинам то куҷоя мерам, то чӣ қадар мерам. чӣ хеле ки дар назарам ин ҷойҳо зебо тофт, ҳам дидан хостаму ҳам ба шумо намоиш додан. мана омода истодам. ана ҳамин яке аз муаррифгарони ҳамин деҳа ки бо номи Аббоси Ревадӣ маъмулу машҳур ҳастанд. номи ҳамин деҳаро ба фалак баровардагӣ гӯем ҳам хато намекунем. ҳамин аҷдодон бобову падарҳои ҳамин бародар ҳам ҳамин шахс ҳам дар ана ҳамин кӯҳсорҳои мушкилгузар, дар ҳамин кӯҳсорҳои оҳугузар калон шудаву ба воя расидагӣ ҳастанд. нону намаки ана ҳамин деҳаро хӯрдаву имрӯз акои Аббос дар роҳи асфалт хизмати мардум мекунанд. мухлиси зиёд ҳам доранд, дӯстони зиёд ҳам доранд. ҳар касе ки акои Аббосро мебинад ҳамин ролика нишон диҳед. акои Аббос, салому алайкум, кам нашавед ако, барори комёбӣ насибатон. ина бинед чӣ хеле як шахҳои баланд баланде ки бовар кунед, ман рӯзе аз сои хеле боло ҳастам, роҳ ҳамин буд аз худаш, хелоҳо боло ҳастам. ина бинед шахҳоя, агар дар ин шахҳо оҳу нагардад, акои Аббос ки ман аз куҷо мегардем ин ҷоҳоя. саломат бошедон. аз неъматҳои беҷони Парвардигор яке беҳтарин неъматҳои Парвардигор ин об, хок, табиат, дарахтро мешуморам ки ҳамаи ин неъматҳо дар кӯҳҳои Реват фаровон ҳастанд. бовар кунед, як кӯҳҳои ба файзу баракат тамоми намуди чиз ҳаст. боварӣ дорам ки оҳу ҳам ҳаст, тамоми ҳайвонот дар ин ҷо вуҷуд дорад, тарма ҳаст, дарахт ҳаст, бибинед чашмаҳои софу мусаффо ҳаст. оби ях борин гирифтам ҳозир, нӯши ҷон кардам, бовар кунед бадан роҳат мекунад. ба қадри ҳар як қатра ин обҳо ба ин неъматҳои Парвардигор бояд расид. инсонҳое ҳастанд ки оби тозаи нӯшокӣ надоранд. бовар кунед баъзан дар ҳамун телевизионҳо баъзе барномаҳоро тамошо мекунам. илоҳо баракат ёбанд. яке аз бародарони азизи ҳамин ҳамватани худамон ҳастанд, акои Фатҳиддини Замон. беҳад барномаҳои хуб доранд дар бораи табиат, дар бораи неъматҳои Парвардигор, дар масъалаи мавзӯъҳои об. бинед давлат ҳам ҳаракат карда истодааст ки обро эҳтиёт кунем. ҳукумат ҳам талош карда истодааст ки ҳар чӣ қадар обро эҳтиёт кардан дар кор аст. ай бародарони азиз, ҳамдиёрони гиромӣ, обро ифлос накунед. ягон вақт партови худро ба об напартоед. як маротиба агар шишта ба ҳазуру чуқур агар фикр кунед, як проблемаи муҳиме доред. шояд ки ҳамин суханҳо ба дилу ба гӯши шумо хато мерасад, хато роҳ меёбад, аммо агар дуруст қабул мекунед, ман фикр мекунам ҳар як мушкилӣ яке агар роҳҳояш ин имтиҳони Парвардигор бошад, якеаш ғазабҳои Парвардигор аст ки неъматҳои Худованд додагиро мо ифлос мекунем. обро ифлос мекунем, дар об партов мепартоем, дар об ҳар як ифлосие ки дар хонадони мо ҳаст мебарем, дар дарьё мепартоем ки дар поён ҳазор нафар обро истеъмол мекунанд. бовар кунед, ман намедонам, шояд ки зиёд дар деҳаҳо мегардам, зиёд деҳаҳо ҳастанд ки аз дарьёи Зарафшон насос монда об кашида истеъмол мекунанд. яке аз ҳамин хел деҳаҳо ҳамватани худамон аст. ҳамон сокиноне ки дар шаҳре ки Реват нишастагӣ ҳастанд, насос гузоштагӣ ҳастанд дар ҳамин дарьёи Зарафшон. мо шумо як мақоли хому пучу бемаъниро пеш гирифтаем ки мегӯем агар об 7 хел занад тоза мешавад. вай дигар маъноро дорад азизони дил. вай он маъноҳоеро дорад ки обе ки лой мешавад худи Парвардигор лой кардааст. обе ки ифлос мешавад аз боронгариву селу селгаҳ. обе ки ифлос мешавад, чӣ хел гӯям, дар болохаҳ молҳо об мехӯранд, хару хингил аз об мегузарад. ин табиӣ аст, худо фармудаш ҳамин аст, дигар роҳ ки нест, аз ҳамон ҷо мегузаранд. ҳайвонҳои кӯҳӣ об менӯшанд, шояд намедонам аз обҳо убур мекунанд. ана ин обҳоро худи Парвардигор филтр кардаву ин худо фармуд аст. аммо на он обе ки дар оби софи тоб тозаи мусаффое ки аз кӯҳсор нишеб мешавад, ки ин яке аз неъматҳои Парвардигор ба ҳисоб мераваду мову шумо
дар як мавзӯъҳо дар масъалаи дин мечаспем, дар як мавзӯъҳо ба як касу нокас баҳс мекунем, мусоҳибаҳо мегузаронем, аз як кас сухани худамонро боло меҳисобем, сатҳо маротиба ин масъалаҳо болотару болотару авлотар меистанд. бовар кунед, ман аввалан муроҷиат мекардам ба ҳамон муллоҳо, ба ҳамон пешвоҳое ки дар масҷидҳо амри маъруф мекунанду ба иззати нафси касе расиданӣ нестам. ростӣ мегӯям, ман ҳурмату эҳтироми сахт мекунам нисбати муллоҳову нисбати диндорҳо. бовар кунед, ана дар ҳамин масҷидҳо бовар кунед, дар масъалаи ҳамин фисқу фасод, дар масъалаи хуфту хоб, дар масъалаи чӣ хел заношӯӣ кардан, ҳар ҷумъаву ҳар нишасту хезу дар тамоми ҷанозаҳову дар тамоми мавридҳо сухан ҳаст. аллакай тамоми ҷавонҳои мо медонанд ки бо кадом тарзу услуб бояд хуфту хоб кунем, кадом намудаш мумкин аст, кадом намудаш мумкин нест. интернетҳо замину замона гирифтааст дар масъалае ки метарсам ки ба иззати нафси касе нарасам, аммо ҳақиқат дорад. интернета як бор кобед, ҳамин фақат нарумода, дар масъалаи нарумода ҳамин сухан рафтаги аст. тамоми мулло, тамоми як манбарин бесаводу камсавод ҳама дар мавзӯи ҳамин аст ки чӣ кор мумкин, чӣ кор мумкин не. бо сари таъзиму бо эҳтироми баланд назди шумо муроҷиат мекардам. азизони дилу дида, ай инсон, сухани мо ку қадре надорад дар назди ягон кас. ба гуфти ҳамун баъзе одамони суханҳои кӯчагии худамон, гапи баъзе ману манҳо ба наскиамон намегузарад, ба фарзандонамон шояд намегузарад. аммо инсонҳое ҳастед дар ҷамъият ки суханатон барои бисёриҳо қадр дорад, манзалат дорад. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекардам дар мавзӯи табиат, дар мавзӯи об, дар мавзӯи дарахт, дар мавзӯи тар буридан, неъматҳои парвардигора поймол кардан камакак суҳбат гузаронед. ман шукр мекунам ки дар ҳамин хел ватан истиқомат мекунам, дар чунин ватан сайру гашт мекунам, озодона суханронӣ мекунам. агар ягон ҷои суханҳои мо каҷ бошад, шарт нест ки моро сарзаниш карданд, шарт нест ки моро таҳқир карданд. бандаи хатокор ҳастем, камсавод ҳастем, аммо ислоҳшаванда ҳастем, инсон ҳастем, охир фарзанди инсон ҳастем, шири модар хӯрдагӣ ҳастем. ба ҳамин хотир агар ягон хатогӣ кардем, ягон саҳв кардем, бетаҳқир дар зери комментария нависед. агар дар чорчӯбаи ақлу фаросату тамизе ки дорему парвардигор додагӣ аст дуруст гирад, ислоҳаш мекунем. шояд ки намедонам, бана бинед дар наворҳои аввалтари мо ҳатто то сарҳадҳо мерафтем, аз сарҳад ягон бор убур накардем. то сарҳад мерафтем, фикр мекардам ки то сарҳадамон рафтан иҷозат бошад. аммо пурсуков кардам, фаҳмидам ки аз сарҳад 5 километр наздик шудан мумкин нест. дидед чандин наворҳое ки ҳамин сол мо кардем, ҳатто ба сарҳад наздик шудагӣ нестем. қонунро бояд эҳтиром кард. қонунро бояд эҳтиром кард. ман фикр мекунам ҳар як қонуне ки акнун шояд ки баъзе суханҳои маро каҷ мефаҳмед, ҳар як қонуне ки дар назди мову шумо давлат пешниҳод кардагӣ ҳаст, барои мову шумо баромадагӣ ҳаст, ман фикр мекунам ин амри парвардигор аст. зеро ки бинед, дуздӣ накун, хонаи ҳамсоя беиҷозат надаро, зани касро таҷовуз накун, ба духтари кас нигоҳ накун, моли кас хиёнат накун, аз сарҳад убур накун. ҳамаи он гапҳое ки давлат, ҳукумат гӯем дар қонуни мо навишта шудагӣ аст, ҳамаш гуфтаҳои парвардигор аст. бинед, ҳатто дар ҳамин қонунҳои давлатии мо ҳам шояд бошад, ман намедонам, худам тахмин гуфта истодам ки обро ифлос накун, обро исроф накун, заминро бесамарона истифода набар, дарахти тарро набур. ҳамаш дидед, ҳам дар конститутсияи давлатӣ аст, ҳам дар қонуну конститутсияи парвардигор аст. бовар кунед, вай гапҳо хому хатир аст ки неъмата худо додааст, истифода бар, албатта истифода бар, аммо то ба ҳадди лозима. исроф ҳаром аст. яке аз қонунҳои сахту муҳими парвардигор ҳамин аст ки исроф ҳаром аст. бовар кунед, ана исроф ҳаром аст. як маротиба муроҷиат мекардам ба ҳамон шикорчиҳо ва инсонҳое ки
тар мебуранд, дарахтҳоро тар мебуранд, табиатро поймол мекунанд. як бор нишаста чуқур фикр кунед ки шояд ки доранда бошед, камакак дошта бошед, ягон неъмат, ягон пул, мол, давлат, аммо ман фикр мекунам таби дили худатон нест. ҳатто ба ҳамун чизи доштагии худатон як танқисӣ, як камбудӣ, як проблема, як девори мустаҳкам дар пеши зиндагии худатон доред ки намегузорад ки қадам ба қадам пеш равед. ба ҳамин хотир шикор иҷозат аст. ҳар як чизе ки ман гуфтам ҷониби иҷозатӣ дорад, ҷониби ноиҷозатӣ дорад, ноҷоизӣ дорад. ҳамуна ба таври имкон истифода баред. бовар кунед дар кӯҳҳои худамон капк намон задед, оҳу намон задед, тамоми касалӣ дарахтҳоя паҳн шудааст. ҳоло дар ин табиатҳои деҳаи шумо ман ин суханҳо ба мардуми Рева тааллуқ надорад. дар кул гуфта истодаам, ман дар умум гуфта истодаам. маро дуруст фаҳмед, каж нафаҳмед азизони дилу дида. намехоҳам ки як заррае ба дили шумо суханҳои ман сахт расида бошад, аммо дилам ба ҳамин табиат месӯзад. бовар кунед ҳамин гашту гузорҳои мо хело машаққати зиёд талаб мекунад. ин мо ҳар як қадамамоя сиёмка намекунем ку, ҳар як қадаме ки қадам мегузорем навор намекунем ку. дида дирӯз дар кӯҳҳои Вешкан саҳар баромадем, бегоҳ омада расидем. ҳамин саҳар соати 4:30 ман аз хоб хеста будам, бо соати 6 раҳ биромадам. мана ҳоле ман дар раҳ ҳастам, ҳоли қишлоқ нарасидам. ман о ду кӯҳи ду деҳае убур кардам. бовар кунед акнун дар ин ҷо ҳамавақт агар соат 6 шуда истодааст, 2 соат пас шом 6 12 соат аст ман дар роҳ ҳастам. албатта дуруст аст ки он ҷо 2 соат 3 соат хоб ҳам кардам. машаққатнок аст, аммо мехоҳам табиатҳое ба чашми сарам бинам. ҳамин суханҳо ман медонам ки ба як нафар агар дуруст дарк кунад, ҳазорҳо ҳазор нафар маро бад мебинад. аммо ба гуфти Диловар Сафаров мо қанд нестем ки ба ҳама маъқул биёем, ба ҳама ширин бошем. яке аз мақсадҳои мо ин аст ки заррае ҳам бошад манфиати худро дар ҳамин дунё боқӣ гузошта равем. барои насли наврас, ай додаракони ширин, ай фарзандоне ки баъд аз 100 солаҳо баъд аз сари мо мебиёед, ман пеши шумо узр мехоҳам ки наметавонам ҳамаи ин тарбурриҳову ҳамаи ин поймолкуниҳову ҳамаи ин ифлоскуниҳоро гирифта бошам. аммо ба ҳар як ҳамватане ки суханҳои моро гӯш мекунед, хоҳишу дархосту илтимосу сарфурудбиёрии ман ҳамин аст ки табиата эҳтиёт кунед. як нафар суханаш метавонад 100 нафар тарбият шавад, 100 нафари дигар ба 1000 нафар гапаш мегузарад. як ҷаҳон ташаккур ки суханҳои маро ба дурустӣ қабул кардаву дар зери комментария суханҳои хуб менависед. бовар кунед ҳамун тарсе ки ман дар боло гуфтам дар дилам тарс ҳаст, аз ҳайвонот нест. танҳо бим тарсам аз он аст ки шояд ки роҳро наёбам. агар роҳро наёбед сарсон мешед, гӯшна мемонед. албатта танҳо умеди оне ки ҳамроҳи танҳо Парвардигор аст, нишеб шуда истодам. мехоҳам ба халқу ватанам хизмат кунам. ҳамин Тоҷикистони азизро аз ҷонам зиёд дӯст медорам. шукри Парвардигор мекунам ки дар чунин ватан ба дунё омадагӣ ҳастам. ина ба қадру қимати ин ватан бояд ки расем, бародарои азиз. вагарна ман ҳам ҳазор проблема дар хонадон дорам. писари ягонаи хонадон ҳастам. ҳазор проблемаҳои хоҷагӣ дорам. дарахтҳо хуш шуда рафт, заминҳо беоб аст. ман аз ҳамин ҷо мефароям, пагоҳ ё фардо закаси тӯй дорам. ба хастагиҳо нигоҳ накарда гашта истодам. ман миннат намекунам. танҳо мехоҳам ки дар бари ман зиёд бошанд, дар бари ман бошедон ки тарбият кунем насли наврасро барои табиата дӯст доштан. ман фикр мекунам ҳар як шахсе ки дар ҳар як соҳа кор мекунад, ба қадри чорчӯбаи зӯру тавони худаш бояд ба ватан хизмат кунад. ҳофиз шеър дар бораи ватан, шоир суруд дар бораи ватан бояд нависад, шеър дар бораи ватан нависад. ҳофиз суруд дар бораи ватан бояд хонад. наворбардор бояд дар бораи ватан навор кунад. ҷангалбон бояд ҷангала эҳтиёт кунад. бовар кунед аз деҳаҳо навор мекунам,
баъзан дилам реш мешавад ҳамаи он табиатҳои поймолшударо ман навор карда вориди интернет намекунам, зеро ба иззати нафси мардуми ҳамун деҳа шояд ки расам. аммо дар охир дар умум гуфтанӣ ҳастам ки дар тамоми деҳаҳо поймол кардани табиат ба чашм мерасад. як ҷаҳон ташаккурҳо мехондам ба ҳамон ҷангалбонҳое ки аз сидқ нигоҳ мекунед ҷангалро, аз сидқи дил нигаҳбонӣ мекунед, дастатон дарда набинад, аз дилсӯзӣ нигаҳ мекунед, мехоҳед ба халқу ватан хизмат карда бошед, рӯҳафтода нашавед. ҳар як хизмат, ҳар як меҳнат аҷраша парвардигор худо хоҳад медиҳаду халос. ба ҳамин хотир рӯҳафтода намешавем. ҳар як шахсе ки мехоҳад ба ватани худаш хизмат карда бошад, ба пеш, тоҷикистон ҳам ба пеш, мардуми хизматгори халқу ватан ҳам ба пеш. як ҷаҳон ташаккур. ба сарбозоне ки дар сарҳадҳо нигоҳубини ватан мекунед, дастатон дардро набинад, умратон дароз бошад. як ҷаҳон ташаккур ки шумо ҳастеду мо осуда дар болин мехобем. рафтем давоми наворҳоро мебинем, аз табиатҳои биҳиштосои деҳаи ревади бостониву бузург навор мекунем. рафтем.